tariki 17 mweri wa Januari mwaka wa 2025 ngakorwa togeni bo mwanya kiri nteto cietu cia Meru TV ugurwa na Arua na ngakwira witerero gugitaniria na batu mwanke gitare tukomba kwithwa tukithire kenda ukomba gutionera njira ya karikite ntuku na Arua ndene ya kaunti yetu ya Meru kaunti iri tuthiurungirite na kinya ome ya kaunti cietu ndene ya thiguru yonthe nikenda ukomba kumenya ni mbio yongo yumbite kwithirwa igitana mbere uni jitoro yakwa urimbita Njeri wa Cheupe. Na tukiambiria nteto cietu na ati nawe mutongeria wa mugongo Daktari William Ruto ntuku ya Narua nombite kwithirwa akithithia mambura kana gutongeria mambura ya kunyuithwa kwa muma kwa Minister Babe ndene ya thirikari yawe. Ruto netete na mbere na kwithirwa agikunjira kiatho giki nara Minister uro kumenyekana ya Mutaikawe ombite kwithirwa akinyuithwa muma nikenda rutana mbere kwithirwa agitungata rwangine rwa ndithia no William Kabogo omba kwithirwa agita rwangine rwa ICT no Minister Lee Kenyanjui omba kwithirwa agita rwangine rwa trade nikio kiatho kiria gikumbite kwithirwa gikithithika mucii munene jwa Nairobi na ara gikumbite kwithirwa gikithithwa garone ya rais ruterene ru no mwandiki wetu wa nteto Dennis Mutuma ari na nteto nkuruki. Muthenya John Arua atongere bathatu ni banyuithirwo muma jo gutwika mawaziri ndani ya thirikari ya Rais William Ruto. Kire bathatu baba ni amwe na Mutahi Kagwe uria utukite kanya ta waziri wa urimi, William Kabogo ajuke kanya ta waziri wa gutambia nteto na nkuruki technology, na Lee Kinyanjui ethira kajuke kanya ta waziri wa wendia na wonjorithia. Ni mambura ya gutongeretwo ni Rais William Ruto ndene ya ikulu nene ya rais mucii munene jo Nairobi. I, Lee Mayani Kinyanjui, being appointed a Cabinet Secretary of Kenya, that I will not divulge directly or indirectly such matters as shall come to my knowledge in the discharge of my duties, and to the best of my ability, so help me God. So help me God. So help me God. Kiaria kiri mambura jaja Rais William Ruto na ugitari na waitikio bathatu baba bari na omba nipo gwitara Kenya ngoge na nkuruki bari na umenyo kiri ndwangiji cionthe nkuruki na boreti batumikire ya Kenya bonde bate gutagaruri jono ruriko nikenda kwithirwa kuri na urumwe aja nthigurune. With their strong mix of leadership skills and extensive experience in political, legislative and executive capabilities, these cabinet secretaries are very well equipped to mobilize the machinery of government, drive them to deliver services to the people of Kenya while steering inclusive development and economic growth. I therefore expect you to serve the people of Kenya with dedication, professionalism, fairness, and understanding. Specifically, to my three friends. Ntumiria wa Rais William Ruto nonekanire kwithirwa agitara atongere baba arakire waziri wa urimi Mutahi Kagwe. Ruto na amurite gutegera mantu jegie gutambia kwa betereza kire arimi na nkuruki gutegera mantu jegie urimi ba ng'ombe cieria na kinya mantu jegie urimi pa majani. Kire waziri Lee Kinyanjui Ruto na amurite gutigira na kurikithia ngwataniro ya Kenya na nthiguru cia ome nikenda gukiria wendia na wonjorithia. The procurement of fertilizer has already been undertaken. I will look up to you for leadership on how this fertilizer is going to get to every farmer to make sure that we eliminate any impediments, any shortcomings, the correct fertilizer to the correct farmers. We have tea that is stuck at the bottom of Mombasa. And yesterday I was talking to your team at the Ministry of Agriculture. We need to find out what are the issues that is causing the clog-up of tea at the port of Mombasa. Akirikia Rais William Ruto norite mawaziri baba bathatu kuthingatira mitaratara miaka kagita na karaba gwitara akenya ngoge na Kenya kumenyera miario yao. Nethretwe akibera ati bethirwe bageka Kenya weru na kiri mantu jara chonde chagwita na mbere kiri wizara hizi na nkuruki bethirwe bagechebaniria na nkukumo. My younger brother Lee, as you may be aware, your ministry will be
handling the opening of more markets. Apart from the market we just concluded in the UAE, we're now having a robust conversation with the United States. We just, I had a meeting yesterday with senators from the United States and asking for their support, both on the extension of the Africa Growth and Opportunities Act, which you are very well aware about, that will continue to open markets for our goods and services to the United States on a duty-free and quota-free arrangement. Nkiripotera Meru TV, Mbita Dennis, Mutuma Muthomi. Tukiumaruka rutero ketho tugicokera aja kaunti-ini ya Meru na nawe MCA wa Ndia Kibirichia no Jacob Mwirigi nethiritwo agichumiria na gwita na mbere kwithirwa agitariria mantu jegie wandikani urabo ngugiri rombete kwithirwa igitumiru ni rwanda wandikani aja kaunti-ini ya Meru ni Public Service Board na aretete na mbere na kwithirwa akiuga ati kunyigwa kwa mbeca kuma kiri thirikari nene niko gutumite gwatuka mbeca ite kung'ana na nikio gitumi kinya uti antu bangi bomba kwithirwa bagite na mbere kwandikwa thaiji na ugite no kio gitumite nyangabana wa kaunti ya Meru no Kawira Mwangaza bomba kwithirwa agichumiria na kuga ati uti antu bangi bomba gwita na mbere kwithirwa akiandika. Nawe Mwirigi uria urari mukaririgiti wa kiama kia budget na rutero county assembly netite na mbere na kwithirwa akiuga ati mantu jonthe jara ya gwita na mbere kutumba kana mantu jonthe jara ya gwita na mbere ruterere no Public Service Board ni gutwika ati batetherito inya bategithingatira mitaratara yonthe ire batere kuthingatirwa igitene ria wandikani bwango gitaiji no mwandiki wetu wa Ndeto Mwirigi wa Charity ari na Ndeto Nguruki. Tukucherwarwa itwigitwe kwina siasa nene kwina issues nene chiegie wandikani buria buratangasirwa ni County Public Service Board wa department mwanya na ndona ja mukaririgiti uria urario kabere wa budget committee mpeja ne weru wa budget uria kari na situation yongwa iria indene Meru ni untu bwa kurigaria muno riria County Public Service Board iratangasire ngugi ni uma ni independent body lakini ngugi yayo iko recruit ite andikanaga department ire andikanaga kana rwangirwa rwandikanaga no rwangirwa public service then county executive na nontukinya mbondi ya recruit ika-recruit enenkere IT ngugi public service na public service no mwanka ithiro ina muchara chwa kubaria number 2 no mwanka ithiro ina ngugi iria bakarita kwa wikyo gitumi kwithairwa kwina obatu na kwina requirement ya ati use and department iria kwenda ariti ngugi iyejane demand yeyo kana eromba yayo kiri executive ikarirwe nthi ni muchemanio jwa CEC bonde ikurukwe iri muchemanio jwa equivalent na cabinet meeting ikurukwe resolution inenkerwe County Public Service Board. Public Service Board ni ndigaritio muno nuntu bwa gutangasa ngugi gutena condition. One, baigwetie budget ni ekurukirwe. And it is true. Budget ni ekurukirwe na michemani budget yonthe ndakaririte budget iji kenda ekuruka. Ndichia. Lakini budget ni atethithagia tukurukagia budget estimate iromba yakwa. Imbije County Public Service Board na mankau ya kwandikana ni untu bwa mbecha iria bona kiri antu baba kurikuruti inkuigwa kinya kwibo bareri mbecha already inkwenda kwira Meru ukanenkanira kinya ndururu eku na promise ya kwandikwa no ntungugite tangasi na njirera yerekene wa chini vovu nio ukeja kulira ukiuganga no tere ngirichi akwigana jonge ndeigirwa akiugana nenkanirite ngirichi yawe magana jaire andikwa nas. What is all this? Ngugi ibati gutangaswa na njira era yerekene
Na tugitigana na ripoti tukomba kwithirwa tukithiura muthigu mwanka rutirene rwa Tharaka na nawe gavana wa kaunti ya Tharaka Nithi no Muthomi Njoki natete na mbere na kwithirwa akimenyeria gacagaca ira ciatite na mbere gatigati ya kama governance na abunge na untu bwa mantu jegie waki bwa njira aja nthigurune natete na mbere na kwithirwa akiuga mantu jaja ni jatumite maendeleo ya waki bwa njira ukithirwa bukithukanga untu buraku akagita kamyaka eli na ndi mbeca itomba kwithirwa igikinyira thirikari cia kaunti cia waka barabara na nuntu buraku ni butumite kinya aringi kura bakithirwa bakinyilika nkuruki Njoki akwara senteto ici igitarira ukari mathikone nterene igitarira ukari mathikone ruterene ru nara akumbite kwithirwa kiaria nteto ici na kuga nandi thirikari numbe kwithirwa kionere kuthithia ni kenda akari kana aringi bakura batikithirwe bakinyilika nkuruki no mandiki wetu wa nteto Murimi Mbogo ari na nteto nkuruki. Gavana wa kaunti ya Tharaka Nithi Muthomi Njoki ndameneretie ndwaira yithiritwe kiendelea gatigati ka bunge na mangavanasi guku Kenya akiugaga kaba gucindanira nugo abati kuira maendeleo maturani. Kumekuwa na competition katikati ya Council of Governors ama magovernors na the both counties na bunge ya Kenya kushindania vitu ambaye inafaa kuwa ni nani atapeleka maendeleo, ila wananchi wenyewe hawataki kujua nani atapeleka maendeleo, wao wanataka maendeleo. Gavana Njoki akiuga ndwaira nene gatigati ka bunge na mangavanasi ikumenya ibarabara iriku ibati kumenyerwa thirikari cia kaunti na ira ibati kumenyerwa na bunge guku Kenya. Barabara zetu katika Kenya mzima zimechorwa kwa sheria ambayo inaitwa Kenya Roads Act, ambayo inasema katika Kenya mzima kama Tharaka Nithi hizi ndizo barabara za national government na barabara za county ambaye zinafaa kutengenezwa na pesa kutoka two different levels. Alafu ile pesa inafaa kupewa hizi barabara inaitwa road maintenance levy, huwa inatolewa kwa petroli wakati umenunua petroli. Hata ukinunua mafuta ya taa kuna kodi inakatwa inapelekwa kwa ile pesa ambayo inaitwa na Kenya Roads Board. Alafu hiyo Kenya Roads Board ndio inapatia counties pesa, inapatia constituencies pesa, constituency inapatiwa kupitia kera na sisi tunapewa na Kenya Roads Board. Akiuga gukurukira ndwaino abunge ibarigirie mbeca ira thirikari cia kaunti cianengagirwo nkiama ya Kenya Roads Board cia kuthondeka barabara na kuga gavanasi babati gutumira mbeca cia kaunti kuthondeka barabara ino giuntu kira giatemire mangavanasi bathikoti na ende nkurukia mianka yire mbeca cia kumenyera barabara imami banki no ntu bwega mbariri. Wabunge walienda wakafunga wakasema ile pesa yote ipewe wajumbe, counties watumie pesa yao ya county, na ila tangu tuanze devolution ile pesa ya kutengeneza barabara za county ile mingi utaka kwa Kenya Roads Board, na kwa sababu hiyo tulipelekana kotini. Sasa kuna kesi, pesa ya barabara imelala kwa bank, badala ya kutengeneza barabara kila siku tunavinyana hapa, ile pesa kidogo tunaokota hapa ndio tunasema tunatengeneza barabara nayo. Ndio unaona barabara za baba yao zimekwama, zangu zimekwama, na pesa imelala kwa account kwa sababu ya kesi katikati ya wajumbe na watu wanaitwa governors. Ende Gavana Njoki augite ndwaino etibatiri na kuromba Rais William Ruto kuthongela kengo yomba kuthira. Tunasema those are necessary wars, kwa sababu hii ni mboga ya pili, tukiwa pesa inapitishwa inalala. Tunaomba National Assembly na Council of Governors na President aingilie, tufuate vile sheria inasema. Wale wako na barabara, kama wale wako na barabara ambaye zinaonekana kwa ground, kama constituency iko nayo ipewe pesa yao kulingana na vile barabara zinatoshana. Kama ni county ipewe barabara zake kulingana na vile zinatoshana, lakini hatuwezi introduce sheria katikati ya kupeleka pesa pahali ambapo hakuna barabara ambayo inatoshana na hiyo pesa. Noe mubunge wa Maraka Reke Mbiuki ura wanaoya kurikia thoni giki kia mathiko akionekana gucokeria Gavana Njoki na kuga katiba ya mwaka wa 2010 ni athurene bwega ii barabara iriku ibati kumenyerwa na bunge na ni iriku ibati kumenyerwa thirikari cia kaunti. His Excellency the Governor kia la barabara na ni kuja tumukurukia katiba yetu ya 2010 mukungani tuwaingirwe ndi na juanga hewa
mukuru na mugekuru wero bakaruta ngugi fulani barabara ya tuikire classified watu wako na barabara ya national na barabara ya county. Noe mubunge wa Mwekuru ndani ya kaunti ino Susan Ngugi wa Mwindura wano akurikia thoni giki akina ngavana Njuki metho ko metho wa mugwate njara na kumutigira giti giki kia ngavana mwankani wa 2027. Mheshimiwa Gavana kula bahati za kuendelea mzee ndio alipo kichuka na tomana ntumwa ndio wewe mungu ukiarero matioroka katika gera mutwalire nde kana ikagiro yote akoka nao Bora mtokuja kwa ayera na lile kiatu. Mtu aliorokaga akanenge ndio kaka kitata. Ile nenge moto yale ile wana kama roka raka huko. Kwa roka na kalika kutoka. Kiripotera Meru TV kuma gicigo mbunge kia Marambi ta murimi wa Mbogo. Na tugitigana na ripoti ya murimi Mbogo tukomba kwithirwa tugita ruterene rungi nara nawe uria wari mutongeri wa mugongo nwe Rais Uhuru Kenyatta netete na mbere na kwithirwa akiuria njenzi ibombete na mbere kwithirwa bakirwira haki ciao nara bereti batikethirwa bari no gwa indi nibete na mbere kwithirwa bakirwira na ugite ati thina ya antu baingi muno kagitene kaka ni kwithirwa bari no gwa indi njenzi ni bakona ni batina ugwa na nibo bakethirwa bari atongeri baruju na kuuni babatere kwithirwa bagita na mbere na kurwira kira bakwenda no mwandiki wetu wa Nteto Jeff Gituma na Nteto Utariria. Siku hizi everybody ana sijui mumeogopeshwa sijui even you gena naona rudi uingie hii majenzi nyinyi ndio the story of the future. Fight for your rights bwana, sio kukakaa hapo mambo mali yenu ichukuliwe na nini, mumeitolea jasho. Msikubali, pambaneni muhakikishe mumepata haki yenu. Mnasikia nyinyi? Sio kukaa hapo tu, kuna kitu inadumu. But everything is worth a fight for. If you don't fight for it, ikienda mtu asilie. Msimame mupiganie haki yenu. Na mko na hawa watoto wamebaki ambao wako tayari kupigania haki yao. Waungane pamoja nanyi. Can't just stand there and let people take your hard-earned sweat. Dunia iendi namna hiyo. Muwe watu ambao hawataogopa, wataishi kama my friend. Ameenda detention, si alitoka na akaendelea na maisha. Hata nyinyi teteeni haki ze. Sio kukaa tu munaogopa. Kuogopa sasa ni sisi tutulie sisi. Ninyi ndio mko na nguvu ya kupambana na hiyo watu. But we are behind you. Muendelee namna hiyo. Na tugitigana na ripoti tugiheta ruterene rungi na aria nawe murungamiri wa Minister Janthiguruni ya Kenya no Musalia Mudavadi netete na mbere na kwithirwa tukuya na Arua akiringanira kana kureta mo kiama kiawe kia ANC na gukiringanira na kira kia mutongeri wa mugongo Rais William Ruto nikyo UDA orira twerekerete kana twirigirite kwithirwa tugikinya mwaka yogi siasa yo 2027. Kwa sababu controller wa budget kuanzia juzi amesema hakuna shilingi hata moja atapitisha pale kwa controller wa budget ili kaunti wapeane basari. Hiyo amefunga. Na tumesema kabla tujaenda kotini, kwa sababu haki yetu ni kwenda kotini. Na tutaenda kotini kusema hivi. Kusema kwamba ile basari tunapeana tukiwa county atupei mashule. So we are not performing the roles of the national government. Wanasema tukilipia mwanafunzi fees ambaye hapa Chogoria Girls tunafanya kazi ya national government. Mimi sijapea shule ya Chogoria Boys pesa ya kujenga class. Sijawapatia pesa ya kupika. Sijawapatia pesa ya kufanya kitu kingine chochote. Lakini Gacheri ile amezaliwa kijiji ya Mungu. Hiyo ni kazi yangu nikiwa governor, nipatie pesa aende shule, ahitimu, akuwe daktari. Kweli ya Moroko. Kwa hivyo haiwezi kuwa kusema kwamba Gacheri na Gitonga ambaye wako kwa kijiji na wanataka kusomeshwa. Hiyo ni kazi ya national government. We are not interfering with the national government function. Tunafanya kazi ya kuinua wananchi wapi? Na kama tulipitisha sheria tukiwa county assembly. Hiyo basari imekuwa ikipeanwa tangu controller wa budget anakuja. Ile budget tumepitisha juzi. Huyo controller wa budget alipitisha na tukapeana basari last year. Nini imebadilika saa hii ambaye anasema kwamba hatuwezi peana basari? Hiyo
Hiyo ndio nasema ni siasa. Our stand as the governors is that bursary does not go to schools. Bursaries go to students, it goes to individuals. The students and individuals are a project of the village, wananchi. It is a social responsibility. Na lazima tuifanye. Na tukiuma ruka rutere nu na ndi tukathira muthigo mwanka rutere ni rwalare na rana bo abiashara bathoko ya lare bethiritwe bagichumiria na gwita na mbere kuthira bakimeneria thirikari ya kaunti ya Meru ni kira bakuga ati thoko iri na rukoro rwingi muno kumania na kirara kira kiumbite kwithirwa kigikwa au thoko ni abia kuria na kinya athoko ni ya nguo na nontubura bakuga ni rukoro ithiritwe rugikara uko kagita agakaraja ni betete na mbere na kwithirwa bakiona ndibo ni bakuigwa ugwa boko gwato ni mirimo ira yithirwa kiumania na ruko mirimo yoyo kumenyekana ta kolera na kinya ruchiba na ndini bakuri thirikari yumbe kwithirwa kiritangu yo na kwithirwa bakijukia rukoro no mari kwetu anteto murithi wa bana kuriongete rutereru na turetera ripoti ije. Abiashara bara baritaga ngugi cia kwendia into bia thoko mithere nguo o amwe na matunda thokone yarare na ndini baumirite na muthuro na bagitetaga nuntu bwa thirikari ya county council ya Meru nuntu bwa buria bethiritwe babaitirite ngugi itibui nuntu bwa kubekera kirara kia mate gatigati ka thoko. Kirara giki kana kiara giki kira kindene gatigati ka thoko yarare ni kireterete muruki jo muthuku ndene ya thoko hiji jura jo thuku ngiti antu baba mwanka wa tega ntara imoko na akariba mweni bathamire nuntu bwa kwithura muruki jo tubetikiria methura bariku nuntu bora muruki jo ingite twathranira ruko nantu anze mwana no vele narora muziathari agaya gono thoko na kumera kimboleo na kine ke yete kurikinyina ana yete korakinto atomi muziari kwa toka thina yongo na kwa to kinyinchoma no te kinyontu kinya amba no zoka muzi atethi muziari baria nabo bomiritie gukara ndene ya thokone eje akuye na kirara giki nuntu bwa ntara ciao no ire ni bakuga kuri na ugwati bunene bwa gututhuka kwa murimo jwa kolera o amwe na mirimo ingi iria iretagwa ni rukororo na ndi ni bakuga bo beno gwa nuntu bo no butonyeki bona bakagwatwa ni mirimo bo ndiare tibolare kuno twariera tukara uge mbolloe na tutwere toritangwe lakini watheka ngwera toritaba tu toritandesa kekanso kila siku torea fote tuko sionde lakini togoro boto ataiwa mbese utotiwa toritete ngwe mwanka kwa tweka batu ni kanso toritaira ngwe buru mbesa yutorita misibati kweto ikera roko ya rono ntonokulelio kono o tokorianira kemboleo yani kwa tweka inya torea utore nko nunka ke donto ya ranto abaroka inya ko dama nya customer bate ko merunku makotore iko nunka no na ukora ukumeta ko ne batwe batoriari ronto ra ukumeta tore ya ngo dani ya torwa ko da kone ina kinya rokora kuma na kengero lakini kwa bere ibatu kwirira ko batu rare Kako ete ukumwa nana watu mbesa alafu ende no kuona taite kunungero ni rumba tote mkaiko yakani mto kwa taite kolera ende tote na wakwete tue aje tote nainya bakiromba thirikari ya kaunti ibathurane thoko na kirara makiuga kiara gitibati kwithurwa ki thokone ibakuromba thirikari ya Meru kaunti imbe kubeberia kiara giki aja na bagicwire antu wangi nikenda thoko iji ikethirwa iri thoko ya heshima na ina kumba gwita ngugi bwega nikenda bomba gucocuru bwao o buria bethairwo bakiriaga o ntuku oni rokoroni kuona yathomba gwato ni kolera guo customer bongo iburu bato thamite nonto baroko ibokere nya kolera kwitwa bakeba nonto no beba kasirwo kuno ye sirikare kaunti oinkwane to lwele to kari wa kari balara nonto itonete thene inene muno kuno lare onto to gona to nkumire nya to yori orore mathena ya toko watweka to atinto bia to gethere ibirero imbori ibiyerwe watweka batu toritangwe cia umwe no theri warita biashara ojuga nyana baku beta mbere watweka uredi tangwe yani watweka ni amba kuritera ngwe tiro bara tukuromba ri turugwa kiboro gikite bati kutho kiringane na tuthokone
igisoro karo kenge nondo tukaba tukorera o mabungo tukaba tukorera tekenge ndona ndena mbume tamo kama bata utero ndona kiboro kiringani na todokone kege kwiro kira kitumakete na uwa batu na buba atwere itokuona tukawa tuimurimo korera na nyatura kwa mai kwero asema yato na ngito ntongi sionze ikusi aringanero ikusi aranaira kiara giki ni kinungite na gikojura gigatuika igite kijukaia kinya kanya karia antu bendagiria nontu muntu arija giteja mateu na nandi gituikite gia kuthangarania amwe na gikirita muruke jo muthuku muno Kone mantoke boreo kere maisha yakwa yonde nditete nguge mitungu ngaitanguge murika ngaitanguge dimangi na mutindo otondo na kiboro kiringaneri nantu kiboro kigatoko kidakorera ke na giatothireria wonde kote tumia tu muringere kura tucoka twetwa twenyerekete muthemba yo bado turia riwa na njira niara kinyanga lichiro ku tworo babetu itutethwe kuringana bora mwathani endete na tugiro kiao. Thirikari ya kaunti ya Meru ni kurombwa ni kende komba kweberia matijaja aja na mpura kumbika mbere ya murimo jweja gutibuka antu ajarare na antu barare baga ura bathithia nuntu bakwithirwa untu bubu no buthithike igita rionthe ja ketwera antu ange agwekwa na kinya keria na antu babakara nuntu na antu bakara mbere kaba itio basu ara bakara kwa kuba kebora igiso gwa antu ange agekwa antu bacokera batwire. Murithi wa banki reportera Meru TV kuma Jamirigone ya Igembe rare Bwega sana murithi wa baku ruterene rwa lare no tuba kuturetera ripoti ya antu balare na ndio tugitigana na ripoti yu tukethera tugita rutene rungi na nabo aciari na kinyarimu basukuru ya kwana ya thura na nibo mbete kwithira bagiciumiria na kwithira bakiwa ati ni bakumakira uturo bokana gakaizi nikira bakuwa ati kana gaka nikonekanite kwithira kagitiwa nyuma muno kimathomo akiaria mwarimu munene wa sukuru ije ni netete na mbere na kwithira akiwa ati kirikigerio kira barathithite mwaka muthiru ke KCSE ana banana ni barombete kwithira bagikuruka na kuwatangire ndia wita university indi twana turume turari twire yake na twana tutandatu ni twana tatu mwari na ntubura gutumite nande akomba kwithira akiuria atongeria aciari arimo na kinyantu bonde kwithira bakijamo na kugwatanira na gutigira kinya kana kakaizi nikagwita na mbere na kwithira kagitethu na kuthoma bwega nontu nakua kinya irasine aritabara bangi bari nabo anabara baingi kinya kiri irasi no anabari bakwithira baingi kirasine no mwandiki wetu wanteto kumarotereru Adams Muturia nganteto nkroki Arimo wa monachiari kuma skuru Authority Secondary School ni gicumbi gatiganisti ibachumirite na kumakira kana kaye karaba kuinya kikithomo ikethirite getianiro nyuma ana beto ban boys bena high rate of school dropouts. They have lost hope in life. So in Koromba, all the stakeholders as a school, we have planned with the board of management that will be calling a chiari bantu arume tukaleabo ndiguru twaranirie turanie ne atea mwano ntumurume akathoma ne atea karabo boega no ntukire na bara bena quality grades cha university cha school ethore ne ana bairi yake tuikete university ba boys na tweja inya kirasi kionde ana bara barageretwe ana ba boys baba kaimono around 22 kire ana 68 bara barageretwe kire ana ba ye dene school ethore na mbunde tetekenya nyiga ni tetekenya nyiga no nto the larger number of enrollments ya students ni anabare anabai peye banyete na tuna challenge that one is a challenge lakini toa ile tokona membi ni aciari ba arume kala ba koro ibo batio play their role kena tedra to na that competitive ability between girls and boys child. In this year we have realized that at the secondary school girls are performing better than boys because out of the 8 learners 6 of them are girls and you only have 2 boys. So the boy child is in a crisis na chiari no mwanga tuthugania boria tukareta mwana okwe na batwe nikenda society umbe gukura bwega Baritia kiri muchamanio ya chiari yo kubuthitu skuru entukwerwa ari kwariria mpumichekerio kama kongile 24 ara skuru ethirite igukira bonana na komba kwithirekita mpuminje arereketie ko kaita kambere buru komba kwithire ikiari tobanana university thore ni twethirite tugitagia from one level to another level mwaka yo we moved from a mean of D+ to a mean of C-. We have improved in quality grades
having taken 8 learners to the university. And out of the 68 learners whom we registered for KCSE 2024, 60 of them had D+ and above. Only 8 learners got a grade D, and majority of these learners were those learners who disappeared and were not in school. So achiari kango bodia neto chiomia twariria na beto tobeke chukuru nekenda tobote kuruta mbumi njega. Ntigania Central ndenda kuga iskuru chetu cha Methodist Dore becomes the first one. Iskuru chetu ira to sponsorete na manto ja jombikite nionto bangwataniro Kirimbondi na mwalimu na achiari na all the stakeholders bonde bakaigui bakwenda gusupport kithomo. Twe kanisa itwethayo twina program chetu iria chitumaga kwariria na baba, twina chaplain uria warairia ritwa every Friday, every Monday akethirwa ari aja nikenda tugakab the menace of drug. Akenda utira kithomo kegicigo mbunge katiganisi gitira na maringi arimu bamu na aciari barombete antu bonthe na mbere kwatanira bakiwa thina yukaberera aria atongore barabara ario batomba kwitha kwatanira na arimu kenda ukire kithomo ende bakiwa ntu yumbete kwetha bwitinche thai no ntu mutongoro ya uthuri ndene gicigo mbunge katiganisi na kwarini na bogenda utethania kithomo Intigania Central kithomo kia kraige kwendama. Lakini kuma mwaka yone tukuona kithomo nigigwitia na ndi boria mbomba kwa device bokari achiari nitugwatanire nitwariria na beto na muno nitu support machukuru yetu ko over the necessary facilities that are needed. Gachiomia turi achiari tukariria na beto the political class na yake gatuibaimbia twathithia bwega buratomba kuromba thirikari kagitene gaka inonto ba magita jara to kurukira ja uchumi borito magita ya to te komba kumenyera kuona mbecha cia kung'ana ciari bate kuona nyagwa wita ibaruga twaromba thirikari ite na mbere kuongera bursary fund kuma kiri county kwita nyakiri national government mweshimiwa beto ibatutethia muno na gutwa mbecha na gutu support ende bakonga ongerwa nyachio tutethia nonto kithomo ikeja kugwa ngugichio nthi kugwa na nture kugwa. With Tigania, initially try down, lakini kila turatara thina muno ikwetha tutara na cooperation between all the stakeholders watuika tuteko watanira to team up tukuria kithomo ndene ya Tigania Central muno kire enlightened group batere daba na kanya ku interact na babangi ba less educated people kana bala ba intorene to share the idea na tona the way forward bratombo shikure twetu ingwa ndende Tigania Central eunera dinene muno lakini thai itokwaraniria na dinama itokona a living or a way forward kokulokira koraniria with all the stakeholders. Kiripoti la Meru TV kumatigane Betanda Msumuturia wa Drenja. Na tugitigana na ripoti tugacoka mwanka ruterene rwa igembe na ranabo muingi ni jutete na mbere na kwithirwa bakiuria bethirwe bakireka gwikira siasa mantoni yege ukaria na kinya bareke kwithirwa bakiaria urongo mantu yakenenie no karia bone nyuma yage kuruba mwaga bari na gikundi kiaga kuma rutere rwa amwathi kwithirwa bagichiumirie na kuga ati Rwanda rwa bethirwa bakirema interview ni bethe igitara betete kurima ni bethairwa bakiuro na kinya kwithukirwa ni amba ntere niu igitara betete miundene nabo ekurubangi barabatwire kurima miundezi ko kagita gakaraja ni bethiritwe bagichiumiria na gukana miario na kuga ati bon bethiritwe bakirema rutere rukwe igitara nene na batomba kwithirwa bakiona wenyangia bo wamba kinya buriko na antubara bakuwa na ndi bethirwa bakithukirwa ni bareke na urongo no maliki wetu anteto kuma rutere ru mukiri wa Nkonja na nteto nkurukia na nyuma yekundi kimwe kumira na kuwate monka thai ni bombete kwethira bakiangai kwa ntere Rwanda ende arimi barabari manteri Rwanda ni bomirite na kubera bakomba kwethira betumiro kisiasa na kwaria mantu yorongo ya kuote ukaria na ende musethe utibaji kwethira yoekiro mantu ya koni ukaria na mtu wende uraumbite kwethira kiwatwa kana usunwa ni amba banombe kwethira kiringa ripoti kwa BDC interview bakwari ni interview orongo sana akinde na ntuko nyingi nte ya thokone no maloi ndari Rwanda na ntaibu kinyambi na ndarara kwa mbwa sairia ntuko ithatu inyakuo lakini biba kwa ribi orongo aki no ntoka eta Rwanda ukara kubo kacha kanda kinya wona mantu amengi ya yari akuo poka no tuko utomba kwa kwena thina security sawa
no nto antu ibenda kuthokia mea kinya bila bakwelesanga kuijwa kwa minga otekinya minga we mingi kuijwa au ina minga were kura kuija ese mwesi muimbe bakuiba kura minga Rwanda basunwa no rongo ote muntu kura minga Rwanda sunwa muntu ata Rwanda kura mingoke na minga ane kura ore nyimika batano kemgeka no kana no tona wakoria bigi seta utukwa muthanyererua ote wiya bigi ambere bigi seyawa yagoro iri kwari orongo ikauanga ni gwithilwa uno rongo ikuthukia masa security orongo bunga kurarie ondo kinisa akuna na ubaragwera ibareke no morongo lakini antu ngakuru ure ni bathiatwe na kithe kuri antu baba unga mukono bakisiasa barekana na mantu antu basiasa barekana na mantu eburu nina kuwa na alwa komindia na benda bamborie na ate security yakura njesiwe kanisa ete mama njesiwe kanisa no ero era vitibale kuiria ndo nao onto kubwa na Rwanda ruonde boriji na wera ya chief wetu nya ata o de odo mona aroka rugire na metenara na GSU na OCS bonde baretha na umyondene antu bakarara bangi bakurara kwinya mingau na baka na mingau yo baisa sawa oi antu betu tukende yo tumirwa mbaya twira wa security teku na security yekuo Rwanda ruo kuiberwa wa mama barabari yao otie muntu ogura mungo mwingi urete mwingi ndebe icire mungo yare yo twegere buru Rwanda otie mungo yeguo ria womba kuanga muntu bigibiki akwoya mungo weta ayuo nyango getho na konyia kinye 10 ugo botoroka ngonyende mikebe 5 ka mike ndebe icire na atio ga yango ayuo turimeta kongwa mpio karibu na njesio nara no tethe na yo tukuona twe nanga thine kiongozo ne indaka ikwethira ikiwa kithukia mutongoria otheri riwendekere arimi babari manteri Rwanda ni bakua bonteri isithirite sino karibu kwana no timpithukiro cio baromba kwethera bakiona kuntu ku na ibakurima into bio na thiri njesiwe kangwa mpio enge kanisa endikuota ya county ithatu Isiolo Tharaka Nithi na Meru ni kanisa ara na ripoti cia sabuta cionthe kana cia mwamba wenthe cia kanisa yo wa mama wachunge sana ndomo yao kwethira ukiminya wewe uitwe for example iwe inteki mbati kwethira direct mbetera ku report kakwende mbati ote kwambia nkira kana nsuno thimu kwa nsuno mungoko nkira kanda yete kuria biota mbati kwethira ndipotete na ndena umbie kwa ndeni hao riwende nkathiatro nkawa mwesimu ate na security bau no mwanka bandike statement kenda antu batiara ciorongo no ntu ukethwa no tegi kana no abundakitika no repi no bati kwethwa we na umbi na uringete report yeku kenda uthiatilwa security agencies ko nkwira ba mambe betu bwakazwa no ntuba antu baba butonye thina nene thai babu kanjia kwandika statement antu bara utiwa bukona bari itha nau o urethio tete ita wiko borisi ukira uwa na torawa aje no kuonekana kilipune ko nkwira ba mami betu ibaiwate na kutumira ne wana siasa baurete mileage na kura na cio iturwa na njeruba kuria nio kura irurwa na ngwe ntokea uma bidu no nabira ku report yara no gethwa nawe nuiji eyo no mbie kuwe mwezi mwendere yinge ntoke ndara ya guthiate ndari ya guthiatirwa rende the otie bi ore otie report uraringara ri inara bukuya bukono bukamathiro bukanjiria kwari ntatu itiacirire kanto betere nanto batetere thai mwanga 2032 koria ko erure toria ko no rerua mwanga nya muntu anda kwana muntu anda nya kwana tha mwanja kana mbera torana kinyokari ndia guko ukona kirato ya kutholua kana nya thimo ya kutholua lakini thai toria na thimo nya to wete twimurekere ta cia reta kira ora ngoro bare ku mbara ibo ta mama toro to suna ba nyangu yido to kone lakini thai kuma mutongoria kwe yo mweya security yekero taiti ro to na wakoria kinyokara ranja to na wakoria rerua to utango cia to kende bo ka mama ndeu kinyesi ya beringa la mino teke sio mutongoria yera mweya wora ka wata na silani la mine no ndene ro to ringa silani la mino baba ya niso to ngentera to yo to ngentera kiripotera Meru TV kuma Rwanda ro mutwate ya mwathi Gembe North Beta Mukiri Onkonja nabo aciari na kinya anturi ba Bishop omweru ro kumenyekana ya Jackson Murugara na ora umbite kwithirwa akithurwa kwa Bishop omweru wa Catholic diocese ya Meru ntuku ya naruo ni bombete kwithirwa akithithia kiatho giki nene gya gukungwira kuthurwa kwa wendene ya giti giki netite na mbere na kwithirwa kana kiatho giki kiwitite na mbere kwithirwa gikithithirwa kwa we muci antu kumenyekana ya murinda wa ndine ya Chiakariga Akaribaba na ndi bakiari na gikeno gikinene ni baugite ati bageta na mbere na kwithirwa bakimugwata mbaru kiringo gitia cionthe na muno nkuruki baketa na mbere kwithirwa bakimwika marombene nikenda mwathani akamutethia na akomba kwithirwa akirita ngugi cia arathuriro kurita ura kwagirite no mwandiki tu wa nteto kuma Rutereru Ndagara na nteto utariria Kiriga uro no motiare
tutireregerete kama Mutharaka no aciare mtu agatuika bishop lakini raina Murungu na kuona Mutharaka regetarini yake Jonge na gari na tori ba morindari wandia jagari gaba atindia moje kwa musikavu wembia mudhure wandia uthesi ya Meru Bishop Jackson Morugara. Tie mono etora rere no ntatia thura na gaba tire wetu atie nkoro enthoku. Te mono no nto pako tuika to na Bishop ntore ya Maireni tau Murinda. Na tukenete mire kumuthagana na haraka njani. Rira ndonire ngari yake iro ndetegirie gumanwe. Eri kumukaria na maromba tukamwirigera no ntugwira ya Ngai yendaga maromba kenda tumuigeka wanagwa imuntu atiaro imuntu kwa guto muigeka ya na maromba kenda omba kuruta gwira ya Ngai bwega ndake na mono ana irio ntiaria no ntonkare irio ndomba kugireke gekeno ya kuringana na bora Bishop akari na kurera rari father na raro turutagira mantu mega kinya musiaga gatukenia mono na tukerete kuma ai mwana munini mwankagwa kinyite wana nkwegwa na twekire Bishop ndaretegiria na twigite Bishop kuringana na gwirera arutage mbega Jackson wetu imuntu akiantora imuntu wendete ana basukuru imuntu wendete gutethia ana basande imuntu wendete gutethia kanisa na imuntu wendete gutethia mtu wonde ati athura mugongo kana athura mtu akiugoyo no ngutethia Kariba baba ketheria bakathi na mbere kugeka mwana wao na maromba na gutigeri bakomo watambaru arankoroki bamurite kwerutanire kurutira karingo gina kyao na nkoroki gutigera na kugwatithania mugongo wa Meru kuma thochi mwanka Tonyere kuga Bishop wetu tumonete tukona twina magwega manene no ntonjere tutie kinyanjira wana kinya stima totire muchioyo kinya thimo yake ni oraga kinya muchioyo tutiona stima na kinya tiona gwa kugenda ona nagu turajirite kinya kinya turathiete twinyekene njirani tonto tieka jiraga kugenda mukondo mwingi ona Murinda thaino ndiona Murinda na itio twe namba 1 nthiguru ino ende na bau bange Ngai na baokerie tuganane na bono nto ndiona tio wetu Murinda twe na raisi thaino na iraisi wa Murungu na iraisi wa tukaria manto monde tiona ndegwa tatuthongo tugakinyira Murungu atugata na igo thaino ndiona twegweru ni no tie mwindu tukegwe twe mwindu ni kaere mtu aruta wa kuma kutekya kathigwekyo thaino ndegwa turi iguru na Murungu na kuona na tuthagane na gwega bwaki buyite guku gwetu Murinda utwe twinde turi a Meru na Tharaka turi na mwana mwega wa utethia antu ba a Meru ndene ya ngwataniro Murugara itha wainio Meru na Tharaka na antu bonthe no muntu wa kuwatithania ni mwana wa kikeno na mwana wa thiri ni muntu ukarutangu gimbega ya thiri nkumurombera Ngai untugo cionthe Murugara uri mwana wa Banara nkurugikire muci woyo mwaragi nomba kwithura gitungata ta sister na baba ibo aciari ba Musika Jackson itha kimenyekana ta Joseph Kejiro ati tete kuithomera abatiri na bauria wa tebuinde turenda ri tukathome tukomanageni tukajaga twibaire tukabarombera ni ukwaria na ntegwa nkoronto na nogu ni uba abete kwata ni ukitenteke no kya kimbujurite anakinya ito anabantu bete kwenda kwinina rume ntije no gwaya andire kwa musikabu uko leo musikabu bai nko na bobwega timo tuguni uyo bai ya kawo meko ari timo tuguni uyo ndire wao musikabu abu ya Tharaka na ye Tharaka ene ndake ndiye mono rawo bwa nderete endere abu nuntu boeka Kumagejiga mungia kia Tharaka nkiripotera Meru TV rieto kambita ndagara waiguna na tugitigana na ripoti na tugacoka ruterene rungi na nabo MCS Baburi Areo Felix Kithenji Ntu urani wa Rwiri na Martin Kithenji wa Rutero Timao nabo nibombete kwithirwa bagichumiria na kuwa na gukatha itagari ria bunge
na ara baugite ibwega muno kana ibarambere bakithithia bwega kwithirwa bakirita mubunge wa rutero rwa Buri noe mugambire ndikire gitine girarare nakyo akari ya mukariri igiti wa abunge ndene ya kaunti ya Meru bakiaria ni baugite mutongerio uju niwe withiritwo agitongeria ndwa inyingire citite na mbere kwithirwa ikionekana aja kaunti ya Meru na kuuni barabati kumurita gitine ura barombere kwithirwa bakithithia Jeff Gituma na Nteto Nkiruki. Ntuku imwake nyuma ya jumbe ba kaunti ya Meru kweberia rindikiri muroithania ja mukaririgite wao bamwe ba MCA kuma kiri gicigo mbunge kiawe ni baumirite na gukatha untu bobo bunene. Ndaigwa kenete muno ndikuona rindikiri akwingwe chairman okokas ya MPs ba Meru ni aria kuringana na MCs baba ni bakuga mutongeria uju na arabatere kweberwa baugite mujumbe uju atithirite akigwatithania kinyakari kiri gicigo mbunge kiawe indi kethirite akigwatia mwanki gatigati ka ringi kura na kinya MCs baba nuntu gugerindikirira nene etro muruithania mtu nguge kurujana kila mtu muntu ucio echo ejere athiurukite agita akeja antu mbasari nguge were athiurukire nguge nene ne kuure na antu akariti ari kantu rutere au nguge yao ikura MCA na kurona MCAs na ayo ni ndaigwa ndake na muno nonto gintu kia mbere akuringwa kithanju kira gitiraumaira kienine kuruki MCAs baba ni bakuria mujumbe wao kutiga kuruithania MCAs na akari na kinya kumuria nethere agikiarami na stima ja MP bangi bau kabere ukeje kuthoro into murume sana tiga kuja rwire kuruma noretete mbasari ija rwire rera uruma noretete rami ira ciarete umucimu agatobu ira ciarete ndisi ya kinoti tone ugo kureta rami jarume bangi na ndikuria ri ureza ukambiria kwaria nturene kugutira bera no bareterete stima kugutira rairio baturwa stima urabareterete baruga ingana ciana beta kwandikwa kwa njeshi urabareterete baruga ingana ciana beta kwandikwa kwa polisi urabareterete baruga ingana ciana beta kwandikwa kwa AP urabareterete ingana cia arimu kenda weza kuga MCA angaimara mturwe tuturwira maramu na ugwe mubunge oburire ndikiri na oni otino kamakia no tentisha kingi atongeria baba ni bakugo umujumbe uju araitirwe gitine ja mukaririgite wa jumbe no ukinya kethira gitwa gitine ja mujumbe wa Buri mwaka jwa 2027 kiki ambere uguta kiabiere ugata 2027 no tugugukira inyethira indebene ututapatana utuga turo turumete no turumithagia antu baku ambo icio chokeria anturi ugwathurirwo ibo wita kuga yes gikira kitu kana othurirwo wito batetera no ndeneti mau ino gwifamu iria nyingi muno cia itingugi bare bakugitwa housing levy thaici nyomba cieta gwako Nairobi no ejiri oboria kana werejitwo oboria kubaurira MCA wao no ejiri obera bwagitwa mbeza cienu nyomba ikendwa milioni 3 nyabutumba kugura no oborerie u kana waugira yes ugo ibagitwe worua na ndi next wetete kurua antu baburi tubathithia atia tubangere no ntungugie kunie kuga yes ukauga yes inyabero bathikwe ukauga antu baburi ibathikwa no ntungugie kunie kuga yes bakirikiria MCs baba ni bakugokeja kwithira mujumbe uju atibonya giteo kinyabo ja MCAs batethira bakimwa giteo ja mujumbe wao so mheshimiwa kankwire ija mheshima na kethira otaja mheshima twagwita mheshima ireko oni imbi tukurania gokwanda gite kia MCA gokwanda gite kia MCA tukwe tuko support buru tukauga ana ibathomithwe lakini tojo twaire na kozi cha mieri 3 wetura ni ujuzi mashinani ni upusi mashinani no ntotumba umba kuira mtu eti kithomo omba kuthomera waki bwa gwaka nyumba na maiga na mieri 3 eti mtu omba kuthoma gutuma sharani na mieri 3 eti mtu omba kumenya kuthithia mutundu na mieri 3 wacha kututumia kama wajinga tiko utojogeja bia kiripotera Meru TV mbita Jeff Wagitumam. Nayo kanju ya magavana sinumbete kwithirwa igituria na kwithirwa bagite nambe na kumeneria controller wa budget no mangiriti Nyakango
nikire bakuga nethiritwe akirita rierekeria ria kuga ati thirikari cia kaunti itumba kwithirwa ikirekeria mbeca cia mbasari bakiuga mbeca iji ikomba kwithirwa igikara kithirikari nene nwe akiaria muthomi Njuguna ni gavana wa Tharaka Nithi netete na mbere na kuonto bote bugi na kuga ati ni mantu jara ya gutuma governors bakethirwa batikomba kuruta ngui urako batere kanjiji netete na mbere na kwithirwa ikiuga ati control of budget nethiritwe agitintia mawatho jara yario igitari na ni igitarite bui nontu mbeca ii niciombite kwithirwa ikiritwa na kwithirwa kinya ikibangirwa kwa sababu controller wa budget kuanzia juzi amesema hakuna shilingi hata moja atapitisha pale kwa controller wa budget ili kaunti wapeane basari. Hiyo amefunga. Na tumesema kabla tujaenda kotini, kwa sababu haki yetu ni kwenda kotini. Na tutaenda kotini kusema hivi. Kusema kwamba ile basari tunapeana tukiwa county hatupei mashule. So we are not performing the roles of the national government. Wanasema tukilipia mwanafunzi fees ambaye hapa Chogoria Girls tunafanya kazi ya national government. Mimi sijapea shule ya Chogoria Boys pesa ya kujenga class. Sijawapatia pesa ya kupika. Sijawapatia pesa ya kufanya kitu kingine chochote. Lakini Gacheri ile amezaliwa kijiji ya Mungu. Hiyo ni kazi yangu nikiwa governor, nipatie pesa aende shule, ahitimu, akuwe daktari. Kweli ya Moroko. Kwa hivyo haiwezi kuwa kusema kwamba Gacheri na Gitonga ambaye wako kwa kijiji na wanataka kusomeshwa. Hiyo ni kazi ya national government. We are not interfering with the national government function. Tunafanya kazi ya kuinua wananchi wapi? Na kama tulipitisha sheria tukiwa county assembly. Hiyo basari imekuwa ikipeanwa tangu controller wa budget akuja. Ile budget tumepitisha juzi. Huyo controller wa budget alipitisha na tukapeana basari last year. Nini imebadilika saa hii? Ambaye anasema kwamba hatuwezi peana basari, hiyo ndio anasema ni siasa. Our stand as the governors is that bursary does not go to schools. Bursaries go to students, it goes to individuals. The students and individuals are a project of the village, wananchi. It is a social responsibility. Na lazima tuifanye. Noraigua akiarago. Dinara akrobethero bageciumiria na bakethero bagetirimana na kinya bangi kwithirwa bakiromania na akuru na bakethero bakiuga bou ni tanjau na kinya bakethero bagicetha micetho mwanya mwanya na nara ntuku ya narua bakombete kwithirwa bagicemania na mucetho jojo ntuku na narua yukari maune MC Mwitonga na kombete kwithirwa agikinya Antoni au na turetera ripoti iji Angoraigua angorona narua ndenda gukwira kuri kiuthi gitagwo kia maune na kiuthagwo ni akuru na nkuru ki muno kiuthairwo kiaragone ni aria akuru batirimanaga bakoranagio kurubwa njau kiendelete aja womba kumbira bwa kiuthi giki atumaira gukiria mathuganio twicethao twinoka rĩrĩa twaita ngũgĩ na twanoga tukauma umara kunoka aja Kĩmĩrũ nĩ ndaigagua gũkĩrwo kĩarago ija gĩkĩ kana kĩarago ija kĩrĩkũ no ja kĩaraga kũrũba noka indaigagua iboranagio kũrũbwa njaũ na ndĩbu ibũkũrania kana gũtĩ njaũ ĩtwĩre Tochi tigara okay kiuthi giki kiongwa ni kiriku kiuthi kia maune kia maune womba gutariria na Kimiru bungwa ukuga ni kia maune wambirio mbire maune ijariku maune no njuthi ukiuna na ira njuthi kunanira ni atende ukuga kunanira na iji ndiona jeka igutarwa to gugeta wiringa na ira witite Anthony kuma Kenderu Market Nyaki Westward ojau ndandi weto ambiria kwaria gatujaje ibo baturitene maune jaja kuutha na ikiuthi kia bata muno na imuchetho jura twenda kinya Meru County jwikira manani ja michetho engi iyo tuma antu bakiriria antu bakonokia mathuganio na kinya kugwirirwo muno
no nturire tukarania na akuru baba iba twatho okuru ura twakara batu maicene ninyora tukomba gwita na mbere na muturire na gutukuria kinya nthiguru kwa hivyo turengenda muno kinya thirikari ni tonyere akuru kiuthi giki gitaite mbere ikothairwo kienderwo aki we no ije kutha mbije kutha uno ritani mbije ritani buru muceo na nuje uria gitagwa buru gitagwa atia gitagwa maune maune wombo ntariria maune jari ku maune jaja kunanira maune waja kuringana na watu athini akuru baba ni antu bari kumaburite kutha kiuthi giki into murume wonthe kuru batiutha ntona ikiutha kuringana ndi ntakinya uno mbwa antirathwo indi ntona bakiutha wigetio mugambo jwa gichungo jura jugaga ati what man can do a woman can do better ndiraiga mugambo jou indi ntigutiga thia no jo apura yake maune tenda gutwa gutuika kwi mwe kurumba kwija akotha nyankuruki akaunanira maune nkuruki bo ntona chakaire tinga bokambia thaa ichi ndi wanya nuko ni nyamukarejo kiuthi ki mwekuru na ndi atomba karanthe na chigati na chigati gote kuona keke nikuria tere twerwo bwega na gichungu twerwo what man can do a woman can do better une kuona mwekuru can see better no tege kiuthi kia maune na itwenda otunsa umiru bwetu mono no ntuinja tumite tunekurunja na tuna bau bonthe benja lakini tuja kienderwo aja kumira na tunoke mathukani ja akuru nande egitene akuru bambairia thaigana kiundengwa abo chenjania na ndasegera ikuona ona kinya mukuru uria waigikene nyachibu una no baba tu no tuitana aja ojo no abagu aya itu nande mbere mantu jangi jondele munenkanake mukua kwiria maiki yakwa nikenda akamba nya tukengania tena ikemwe mbere mantu jangi jothe bwana ashi uri mwega indi ngoni betagwo mwitonga gwe magwitaga atia ngoni betagwo atire chivo gramete bo machiu no ni chama ngama kiti okay kiuthite giki na igio kia maune ukweja kunanira na bangi bari korota na biara bakauga igwe mwarimu wao na no bathaga mantu ja maingi mbiro no bathite mantu ja giki bari gita kiuthi kia maune kiuthi giki ana baga batira iki kiuthi ki igoni mbalitanite na mbalitanite waja na bongo bakuire uma ini mbalitanite kweli na bamenya nutekona inkuda no na kono mpora ni muitanite na inite waja uma igoni the na rokona na muitanite na no kona uno no tokoda no lakini te akaukirwa okwenda kuga mugambo jira gwate mwarimu aritanaga muritwa akamenya nkuruki kwa pula ya ntu aja ibwega muno no ntona mpura ni muitanite ikio tumaona agitikire kuthanani okay une kuga nani mane ntu na kuregete kuthana bangi inde rire wakinya agwitikiria muno meyanditha na kumenya na tutukirana otekona itorekanite bwega ibutage na bwega muno na muthako nkumwita ni njorua na kumenya na jau ni jondekia kwithirwa nkiona na nkigua ni kuma ndene ya Kienderu ndene ya Northimenti Beta MC Mutonga Meru TV no yuaga atiri yukia rugono ruru ni rugono rwa mwanya ntukuye na arua rurankiathirwa ukiretirwa kagita gatikuraja na ntukuye na arua turenda kwithirwa tugitegera Honorable Daktari Julius Bijewe na uria nowe wari MCA wa Mwangandia na kinya thai kwithirwa ari mutongeria wa kiama kia Nopeu na kinya kwithirwa ari muteteri wa kioto kio mtu Julius netete na mbere na kwithirwa akiuga we ari ociacene nikienda omba kwithirwa akireta ugaruruku urabo kwendekana muno aja kaunti ya Meru otaura kuua nikienda Meru yomba kwithirwa igichinjia mwandiki kana murethi waba na gukarite ndi na Julius nomba kwithirwa agituretera rono rwawe na njira ya mwanya ukomba kwithirwa kimaruka mitambone ini part 1 ya rugono ruru nikienda omba kwithirwa kimenyera Honorable Julius Bijewe no
akariatia na ni mbio yongwa akwenda kiri mwaka juu tutite yo 2027. Oni kwamba kwithirwa nkiumaru kwa mitambo ne aunotekira gatanta teto cietu cia Meru TV ugorobona arua ngakwendera tukubutho ngibujurithani mubyo mwathani na ngakura tuturimane ringi tukuja ruju tuthithi mantu jogo na tukithithia thai indi utigare njerene cia mwathani na umbe kumama bwega uria wendete gito riakwa urimbita Njethi Wacheupe Jukia rugono ambiriria gya kuma nthigurune muno aria nturene aria ethagirwo agitithagia mungerere atumwa ni thendene ya maketire ria kwina bokwao na nyingi kuringa siliba oja bieje bire bingi na gukura akiumiaga na akiendagwa ni antu na turia ya Murungu imwerekerete egitariri nwije uniwe u nandi nturene mbije na mantu ja mungerere egitariri nwije akinyite ariku wa murigi ugeto gimigira uju Jukia rugono nandi aja wetu mwangandia charia to be specific ni onkuririte aja munkanda kinya uo ndi aja ni gwakwa mbitagwa Julio Mbijewe Julio Mbijewe mbere kwithira kithomo giakwa kwithira ndetire school ndathiria in a primary school yetagwa Nkwene primary school for my KCPE ndeta secondary school Kobo St. Pius Seminary ndathiria my KCSE ila twitaga O levels then nda proceed to Kenya Science Teachers College kuthithia science education, that is mathematics, physics and the PE, physical education. Go nyamantuja PE indeed actually I think ndari number 2 best student that year kilimantuja physical education uko uno ntruke medhombe mono sana tumantua PE but dino baruga kwa ya Kenyatta University kwita kuthithia beyond science igitari unio riari igitari ri muno ria kuthugani na tankarithia ndiri Kenya Science mbere mbere Kenyatta University kana raita mbere Kenyatta University so monkanda lazimika gwita ku discuss with the principal of the nandi aja wetu mwangandia charia to be specific ni onkuririte aja monkanda kinya uo ndi na kwa hivyo tora kompugere ni Julio Mbijewe basically Injulius Mbijewe Julio noe na ndio wanture ne twitura na bakiambi na ba Solomoni na ba na kina Kangoria twiringa musakaranda bieje bia na ndi kumenya ketha bia menya mantu musakaranda imbio no nture kwa ura njirene kwage amuguo ibweta bukamberio tenderia na lo tendri wejo kayo rwiro kalinga na maguru kamatuka monkana aria na ndija mtu mumuturi wetu eto Kangoria wali Kangoria ali matata nkuru kino ndo alinganya musakaranda amaru akathungu thageta amaru na ndi ni untu enjoy aga gitare mono tuliana na ikio na kulinya Meru ontwire bura bukaura ikapapa wachokera kwa antu bakalika na ntato jairia twacetha nchereki kara kalinga kwa murigio wakalinga muriga kathiuruka narua ntegwitikia na beto ba menchere kimbi muzee antomaga nkamatuka charia market na tuge kuma jagwita charia market ija kilomita ijiri gwita no choka ntadhirie ndeka nyingi nontu ndeta na mungerere ni kuma kiri baisikiri mungerere ojura jwa baisikiri ekora na ndijo alitwa watuika ijune kika na ijo tambuke gategate na ndito atumaira tuna gutumira kamuthanju kidogo kakujwitithia kana thigo o murigi ugeto gimigira uju na ndi nture ni mbije na mantu ja mungerere ndikuthiria college twajukirwa batwithiri kale oryo gwita kulitanguye so ndandi Teacher Service Commission nda mwalimu ndeta kulita Tharaka ngugi secondary school gwitwa Nkondi Girls High School
ndetire kuritana mathematics and physics na no ntimbugire ni PE ndaithite very well nda games master ndene ya skuru iria na pia secretary of misetho ndene Tharaka division yonde yari division then Kilimanto ya misetho although it comprises na arua ni district irino kana sub counties ijere so ndeta kuonania expertise yangu ya misetho na actually ambuge today that ininda ambiriria ndivyo ndene Tharaka twambirie skuru yetu au alafu yetana ndi to those other schools na vile vile twaithia taekwondo ndaithia taekwondo kidogo naenda video training ndakaisha skuru eu au so tuendelea kulitana skuru area na kulitana mathematics and physics na ndenda anto beta to records tikulikana exactly mwaka yuli ku tikulikana kethira ni 2000 kethira ni 2004 or what kukwirio kulikana we were the best na physics then this division yonde or eastern daitana physics you ando beta those records so daitana nara Tharaka at the same time daitana no tunabua kwaso no ndito tukotona ge sako ije ya Tharakanithi sako transition sako ndase bambe cionde no tunetwa ina ndi master mwega muno wetako Faris kile munyana ibubaga sana mwire pongezi sana ali onkodi dere nyaketha na retire no ndo batu ali bachelors nande hatwira fui bachelors bugatinda kugiathina muno ndi bukari irio cukuru so twetiga tigo chiro akitutaroga kunywa cukuru kachaitwa kunda market ya unkondi ende kuma uthainya tha mugwanja no gorore ndetatu cukuru so ninda kwa muchara yako yogito junde juita gisako ndase ndagora pick up ndi Tharaka junde ndatigara siringi 17 ndasevu ndagura pick up ndi Tharaka na kwambira kugura ndengo nyakethe utwiritana so ndaritana Nkondi alafu ndikuma Nkondi ndaringiro transfer ndeja Kaongo secondary school na nkiuma Kaongo secondary school ndaumire straight away mbete gusabu aritani ndene Kenya Union of Post Primary Education Teachers ara tugita kupet na ndauma class ndethera ndino bisi mutindwa nengi maua gusabu kiamaga kupet monkare ndaumire ndetana ndi kwa MCA so basically ni Kilimanto jangu gijerete jakaliyo so utionda umire college Karakaranja ndetere straight ndandi kwa thirikari ningwitikia rugono ruru rwa mweshimiwa Mbijiwe rugukenia muno na ukugwirwa ni ru na ukuthoma ya maingi kumanya nawe gichunjina giki kia mbere na ndinaru agatutigire au mweshimiwa Mbijiwe agetana mbere na rugono rwawe ntuko ya ruju nikenda tumenyithia nkuruki ni jariku abangite na ni jariku jari mathwanyo ni jawe mwakene juju murithi wa Meru TV.